Jate tiempo yashkash bahel. Mashhuta comel de tiempo, Te junk akal te yashkashe hislabuti yabin al te yashkota lum. Maik bin ora yasut mohel yan vuelta tamanti te costa lele. Te akal te kashishe, kashish. Mashu yasut chantal te akal te kashishe. Te bin lek la paz o te bin malek la pase. Kashish. Te me ay bihu uns pase lek akalini. O te me maik bin la pase. Kashish. Mashu te kawal. Yawang pasan pagel te bin mahu kunyo dike. Mashu. Te pagele. Yani si ya tel te pagel yan vuelta te me ay pagele. Taman de Santiago capítulo 4 verso 14 y alte ya. Mashanaik bin yashkota pasel pagel. Binate akush lejale. Ha sablum te tzinash. Yashchiknach. Patil yachay bahel. Te escuch legal tique ta lagel ta jujunk akal ta lagel te escuch legal tique. Hayaskan te hichuk yakawalik chita apoto Santiago. Te me hichi yaskan te kahwal tique. Te me kusholotik ae. Yahpastik ini o te yane shchieshme. Hayunta jujunk akal. Pasaik me te vincapasik haik akal ini. Te tiempo tak ashel bahele mame sutistalel. No pa me te vinc ashemishe. Kashish. Te me ay bin lek la paz o ay bin malek la paz te kashishe. Kashish. Bi yo ma hichuk las paz chiachan pero kashish. Yamah paz pagel yamah paz chavek magnatik. Te me hich las kante kahwaltike te me kushlotika yah pastik. Y te mauke. Kashish kuntik hunk akal yan vuelta. Pagel. Magnatik te me ay pagele. Hayo aik mesbut la wotan, aik mutla wotan. Haik akalini. Pagel. Magnatik. Hanash kahwaltik yasna. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.